bošnjačka kosovska dijaspora je sve aktivnija i to posebno ona iz Pečkog regiona. Tako je fudbalski klub Behar iz Vitomirice dobio donaciju od udruženja dijaspore Bošnjaka Kosova, čija filijala MADI je registrirana na Kosovu. Skraćenica za Maticu dijaspore. Inače, MADI ima svoje sjedište u Vitomirici. Da vidimo šta je zabilježio dopisnik iz Peći, Sahid Kamić. Koordinator Matice dijaspore za Kosovo, Avdo Đešević, je predao fudbalskom klubu Behar iz Vitomirice 20 pari trenerki, 10 lopti i 700 eura u novcu. Poklone su primili predsjednik i direktor fudbalskog kluba Behar, Sanad Hamzić i profesor Šefkija Čeman. Koristim priliku lično ime i u ime kluba i uprave fudbalskog kluba Behar da pozdravim dragu dijasporu i da im se zahvalim na donaciji koju su poslali i na vrijednim poklonima koji za nas puno znače. Nadam se, oni su ispunili obećanje koje su nama obećali i nadam se da je donacija došla u prave ruke i na pravo mjesto i da će se donacija pravilno upotrijebiti i iskoristiti. Još jedanput i selamim, čestitam im novu godinu i želim da se češće viđamo i da nam češće, to jest više pomažu, a mi da budemo dragi i dobri domaćini za njih. Gospodine Hamziću, recite nam kako funkcioniše klub u vezi sa donacijama i koje rezultate ste postigli? Pa kao i što ste sami uverili, donacije pristižu sa svih strana, posebno od dijaspore Bošnjaka Kosova iz Njemačke i ostalih naših građana koji žive u inostranstvu i na Kosovu. Fudbalski klub Behar takmiči se u drugoj kosovskoj lizi. Trenutno se nalazimo na 3. mjestu. U našem okruženju imamo oko 130 petlića, to je različitih uzrasta od 7 do 14 godina. To je koliko i sama zajednica može primijetiti jedan veliki uspjeh za naš klub. Mi trenutno pokušavamo da stvorimo što bolju atmosferu u klubu. Za sada nam to ide za rukom. Da li fudbalski klub ima još neku potrebu, recimo, u vezi sa nekim drugim stvarima? Dakle, šta su još nedostaci? Pa naravno, kao i većina klubova na Kosovu, i naš klub je u jednoj teškoj situaciji. Takse su velike, potrebe kluba su velike, momci koji treniraju tu, slačionice su u veoma lošem stanju, kancelarija predsjedništva, kao što sami vidite, je u veoma lošem stanju. Znači da tu ima još velikih nedostataka, znači u financijskom smislu, financijske potrebe su velike. Ovom prilikom bi zamolio sve ljude dobre volje da u što većem pogledu pomognemo ovaj naš klub. Znači da što bolje uspješnije se takmičimo, da što bude bolje sve. Uslovi da budu malo bolji za ove momke koji ponekad nemaju jedan obrok da pojedu kad idemo na utakmici, nemoj da popiju jedan sok nakon utakmice, da pokušamo svim zajedničkim snagama da im to obezbedi. Azrana Čajlić iz Peće, članica Madija, pročitala je pismo Osmana Destanovića, predsjednika Udruženja dijaspore Bošnjaka Kosova iz Njemačke. Upravnom odboru FK Behar, Vitomirica, Kosovo. Poštovani prijatelji, želimo obavijestiti da je u skladu sa našim ljetošnjim dogovorom otpočela akcija za naš Behar, pod motom da Behar probehara. U tom cilju održali smo skup naših zemljaka sa kojim ste verovatno upoznali preko našeg weba. To večer smo skupili 700 eura za naš klub. Sakupljeni novac vam dostavljamo po gospodinu Avdu Đeševiću. Za prikupljeni novac izdavani su kvitunzi FK Behar koje smo ljetos zadužili kod gospodina Samila Kovačevića. Za sada toliko. Ujedno šaljem vam puno pozdrava, selama od mene i upravnog odbora UDBK Njemačke. Također vam želim srećnu novu godinu i želim sve najbolje i uspješan početak u novoj 2009. godini. Koordinator Madija, Avdo Đešević, predstavio je udruženje te ukazao na neke njegove daljnje smjernice.
Naš cilj je otvaranje informativno-kulturnog centra koji će se zvati Madi, koji za cilj ima prije svega poboljšanje informisanosti Bošnjaka koji žive u Njemačkoj i drugih građana Kosova o opštim djelovanjima i uslovima života na Kosovu, radi boljeg povezivanja dijaspore koja živi u Njemačkoj i Matice Kosova u skladu sa europskim informativnim standardima. Opis aktivnosti informativnog centra dijaspore Bošnjaka Kosova Njemačke Madi će biti sljedeći. Otvorit ćemo kancelariju gdje će biti sjedište informativnog centra Madi, dakle osnivanje informativnih medija, internet web stranice koja već postoji od samog početka osnivanja udruženja u Njemačkoj, radio stranice kao i televizije. Razmjena informacija među članovima udruženja dijaspore Bošnjaka Kosova Njemačka koji žive u Matici Kosova i članova koji žive u Njemačkoj i drugdje u dijaspori. Informisanje izbjeglih lica sa Kosova koja trenutno žive u Njemačkoj i ostalim zemljama Europe o slobodnim radnim mjestima, mogućnostima zapošljavanja i uslovima povratka uopšte na Kosovo. Gospodine Kovačeviću, vi ste praktički radili na sprovedbi aktivnosti Madi centra. Predstavljam dakle nešto u vezi sa tim aktivnostima i navedite neke od njih. Ovako, od dana formiranja do sada preko naše filijale realizovane su sljedeće akcije. Augusta mjeseca 2008. godine u Domu kulture u Vitomirici organizovan je humanitarni koncert Madi filijale UDBK Njemačke u suradnji sa fudbalskim klubom Beharom i Boku Đerdanom. Sad prije sa ovog humanitarnog koncerta predat je Đerdanu. U vrijeme Ramadanskog Bajrama organizovan je još jedan koncert u saradnji sa Boku Đerdanom pod motom Dečji osmeh, gdje smo mi, članovi Madije i filijala UDBK Njemačke, zajedno sa članovima Boku Đerdana dijelili djeci bajramske poklonice koje je financiralo naše udruženje iz Njemačke. Humanitarna akcija i pomoć filijali Alberta Durakovića koji je tragično preselio na Hirat, podali smo donaciju u 2 navrata. Riječ je o donaciji od 1000 eura i oko 200 eura vrijednosti robe. Zapamtite, ovaj rat je pobrisao i u prah samlio sve što je bilo naše, pojedinačno i zajedničko, i ništa više neće biti onako kakvim bijaše, niti onakvim kakvim zamišljasmo da je bilo. Niko izvan nas ovo ne razumije. Ovome su davno izumrli svi univerzalni uzroci, posljedice i razumijevanja. Zato je ovo samo naše. Ove kukavičke i ove junačke generacije koje ne pomilova ni priroda ni Bog. Nema ovome riječi u tuđim jezicima. Nema ni svih medijskih slika u oku, ni sućuti u srcima. Riječi su za pamćenje bošnjačkog pisca Alije Isakovića. Poštovani gledatelji,